Ketang misan na ganakako, ating kung pigmisang mete, king parokya. At kay ba't may yapan da rin yung adong mag-serve lekkom, kintade ining metong kantang karaniwan tamong daramdaman po at ang ating mete. Nano yung kanta ito? Dimnam tayong mumunang pamamasa. Iniing konteksto na nitang kantang amanwan ko, itang hindi kita malilimutan, na may banggit king mumunang pamamasa na ingin lugod ng Diyos, may talaga kaningwan ng tao. Ang yan pa kanong kaningwan ng imayin kayang anak. Makanita katindi ing lugod na ning apong Ginoo kaya katamo. At kay ba't masanting yang siyempre hindi nan pansin, ining dalita pakibat, anong no, ing Ginoo maganakayat mapamakalulo, at may kadining sangkan, king inyasat, etamo mo, mi papakayap, kay tisurip kabang mabye, no ni malyaring mi pakayap at mi panuanan, ang gana king kasumangid ning biye. Uring ana ning dalita pakibat, ing Ginoo maganakaya, at mapamakalulo. Aga nakake itang kantang hindi kita malilimutan, uring dining kanakong mig-serve lekkom, o batanyang kanta dining hindi kita malilimutan. First line, hindi kita malilimutan. Kay ba't magtaka ako, tinok ng lo? Akalingwan di. Sabi po mo, hindi kita malilimutan. Kay ba't akalingwan yung lyrics? Bigla yung minaliwa yung kantara. Ita mo, aga nakakya mo. Nung minsan ating bagay king biya, mga lingwan tamo. Pero sana, metong abagay eta mo kakalingwan. Pakikwanan tamong gawang mayap abage. King nanong sangkan, dimnam tamo king may basang ebanghelyo nga nang sinabi ng Ginoo, subli lang miye, detang dinapat mayap, at miye lang alanangga. Subli lang namang miye, detang dinapat emayap, dapat mi parusan lang. Nung ganakanta mo, metong kwento king ebanghelyo, patungkol king pamanyubling mi, yapaning kwento ng Lazaro. Uling anyang matay Lazaro at apat na yung aldo mikot-kot. Ing Ginoo, may yapa ng minta ka rin kakalugurana, kang Marta at kang Maria, bayang makirami. Mupin king sobrang lungkot ng pamangulila, mga gaya Maria, inarapan ni Jesus. Anya Marta mo yung sinalubong king Ginoo at may kisabi kayo. At kitang tami sabi ra nga ng sinabing Marta, Ginoo, nung atyo kakiti sana emeting kapatad ko. Ini yung kapanwala ng Marta na nung atyo yung Ginoo, ning mayapya, gawayang paralan bayang binigtas sining kayang kakaluguran i Lazaro. Pero apat niyang aldo, mikut-kut i Lazaro, nga dapat sinabing Marta, dapat balo ko, na naman nga doon mo yan, ibiyan na ning Diyos kaya ka. Ining kapanwala ng Marta na ang yang metening kapatad na balo na atin niya pang agawa ing Ginoo, man kanita may kad may pakayap ya, ang ganaking kasumangid ing bi. At nanong pisyag na ning Ginoo, subliyang ming kapatad mo. At i Marta man sinabi na, balo ko, subliyang ming kapatad ko, kay bat king tauling aldo, nga nang sinabi. At ining kapanwalan na king pamanyubling mi, kanitaya malyaring, may dinan pa may katago ng tao bayang may kabye, alanangga. Anya, metong apangadi, lalo na nandin bigmisa ko kay mete, sabi ko, nagkat ko kayong pamilya, pangadi tamo, subliyang may mete. Ketang nanong sangkan, bang kata subliyang may kabiyayang alanang, at karin ba no, may paligayan niya. Pero masanding niyang dinan pansin, iningamano ng ginuking ebanghelyo, uling mas detalyado yo. Na sasabihan na ng Ginoo, ding mete, subli lang ang miye. Mayap yaman o marok. Mupin, ingamanuan na ng ginuking pamanyubling miye, detang di napat mayap, ilang miye alanangga. Detang di napat marok, subli lamang miye, pero may parusan la. Mekat kini klaro, panagkat na ning ebanghelyo, babiyaning paganaka, tingbiyang alananggang kamtan, ustong ing mayap yang diptan, yang panagkat na ning ebanghelyo, ingbiyang alanangga kamtan, nyapin ing mayap,
daraptan. Nanang mayap abagi, ing malyari tamong daptan, gaganakan ko, 16 na palang banang milabas, di pa ka nakamo ka na ako kasi ining metong kakaluguran, itang pinos kong message, pilanang banoy milabas, uling kaniting banuang, kaniting Aldo, March 22, misa na Aldo, may kapikiti kami, may kakaluguran, at kaniting Aldo, kanita miya, ni Lansad, ing metong inausming aguman o grupo, binya kong lagyo aslag Kapampangan. Kasi ating kapag nasansanang gamitan may kaya kaming miyariwang kagiwan, man makasaw karing local artist, itang aslaging buri ng sabyan, aslag artist supporting local artist group or guild. Ini kasing meto nga kaya may composer yung Imiango Ben Escasa at may kapagkasawi tao San Fernando, Tita Deng Escasa. At dining kakaluguran ating kanya-kanyang forte o linya, ding may asawang Kong Roland at Tita Renz Kembaw, ding gagawang parol. Ini namang metong importe na kiyang terak, Peter De Vera, o ausmi kaya mother. Ako, dakal ko ba nung gawan, pero kanita kasi uling makasend ko kayong youth ministry, ating kaming intention na maka-antabi kaya na lalo na rin ang ating talent, ang ating kagiwan, ano nga din lang pamikatagon, maragula bagi. Kasi kukwento na kanitang Tito Ben, naman kitang sinawa niya karening kautos na kasabi ng artists King Manila, pero apisip na mo, lalo na't marato niya kanita kay di Pampanga, ba't etalo dinan break or supportan ding local artist nga na. At kami man, siyempre, may katagon kanito, gamit ming kanya-kanya ming kagiwan, siguro, suporta mo naman kaya katang kultura, tuling atin na kaming kayabe composer, nang kay pisaw-sopan miya, gawan miyang metong kanta, makabuo naman, at maragula bagi, at dining mapila na meging seseme kanita, inaus ming aslag Kapampangan premier artists, karela mi na pakanta rin yung kukompose ming kanta. Milabas na pala yung makabang panahon. 16 ng banwang milabas anyang binuo mi hindi inaus ming aslag Kapampangan. Ing makatula mo, 9 years ago, alos 9 years ago, niyang mabinaya Tito Ben, ko inisip na matay Tito Ben, keyboard, musical instrumenting kayang tatalnan. Ing tatalnan ng Tito Ben, ang bayo mate, palisang pong basan. Kasi ba't yung miglinis kang bali? May atake yung dala de hospital, dead on arrival ya. Pero kanako significant siya ito. Pag-anaka na bukod kitang kayang talento, itang kayang kasiwan kayang pamilya, itang pamaglinis na king bali, ayang balamong migpaganaka, nakitang tauling oras ning kayang biye, at inyang kasiwan ay inampang. May kadang yang simple mong bagay, mayap agawanan ng metong tao para king pamilya, o may para karing aliwa, maragul ng bagay iti, na sana king banang tauli maging dalan, bansubliyang miye, uring dinapat siyang mayap, at makanyanyang miye alananga. Amano ning Ginoo, amagpaganaka kaya katamong hini, subli lang miye, detang dinapat mayap, at miye lang alananga. Makanyan kong gaganakan, misan pa, wapen 16 ng banoy milabas, anyang dening kakaluguran, king kaya kaming pamiyabe-yabe, ating kaming agawa, ang yang nanumong bagye, aking paglalawemi, ambag na naman ban kanita, di ninyang ulaga, ang kaya katang kulturang Kapampangan, at kitang kapag nasanming makapamyasaw, kareng local artists, makanitang may buuyay ning metong grupo ng inaus ming aslag Kapampangan 16 years ago, March 22. Kasi March 22,
dinikler na yung sangguniang panlalawigan, anting Kapampangan Artist Day. Anya makanitaming aisipan, at yung pakantayong Paskuhan, karin niya ni-launch in Aslag Kapampangan. Meto nga makatula, ala ni Tito Ben, mete yung November 18, 2014, pero ang yang alani, at siya pa rin, kasi miglakwan yung dakalpang musika o sunis, madalas agagamit ni pa, ang yang alani, Tito Ben. Kaneting kwento, metong niya iting masanting nga paganaka, bigit lalo na itang aldong akamatayan ng Tito Ben, in kayang pamaglinis kayong bali. Nga kupen, simpleng bagay, mayap, pakikatamong agagawa para king pamilya, maging karing aliwa. Iti metong yang masanting nga pamikatagod man kanita, king kamatayan, kay bat na ning pamanyubling niya, may paligayan at kamtan niya yung metong nga biyang alananga. Tapos panagkat na naman paganakaning ebanghelyo, sublila namang miye detang di napat emayap, dapat mi parusan. Meka diti metong yang panagkat, natin tamong kailangang iwasan, ing makagawang emayap. Ban kanito, putang sublitang miye, etamo mi parusan. Makanya nakatang agatan niting kapag masasyan, ing biyang alananga, kamtan niya pining mayap, daraptan. At king meto nga banda, paganakana naman at panagkat niting kapag masasyan, subling miyet, emi parusan, nung ing mayap, iwasan. Manahimik tangki makuy da pinandit, mayapan talang ganakan din kaya katang pakamalan amyang ubye. At siyempre, metong akayabiyayan tamo kaya tiking radyo ng Archdiocese in miyang ubye Sir Charles o ikong siya. Ngayon minuna na ng inawas kaya katamo, asinuyo mo naman at meging dake daring mapilang programa ng radyo ng Archdiocese, particular in Lunes at Miyerkules ng barkadahan kay Kristo at ating pamikatagon linuklukya naman at meging anchor ng kwentuhan katoliko. Makanyang talong ganakan din kaya katang pakamalam yang ubye. At kilalanan misan pa nung naman tang masanting at mahip ng agawa at ipangadi na sanita yung maging dalan, banking karelang kamatayan, pasubyano mening apong gino, ban kanita, may paligayan at may kabiyalang alananga. Panagkatsiti kaya katamong mabibiye pa, kasadungsungan maglakbay kiti sulip, magkapilit tamo, agpangking kaya katang kagiwan, pakikwanan tamong ing mayap yang kaya katang daptan, banking banantaw ni, ing pamanyubling niye, ing biye alananga, yang kaya katamong akamtan. Panagkat ababiya na kaya katamo, niting pamigunam, ing biyang alananga, kamtan, niya pining mayap, daraptan. Adan mo naman ing grasya ng Diyos, ban kanita, makibat tamo kining panagkat IT ning pamigunam. Gawan tayong karampatan, pauli ning katapatan. May kading balang metong ating niyang kanya-kanyang kainan, nung misan magkulang magkamali, malyari kayang magkapilit tamong pasyag ing katapatan, ban kanita parati tamong gawan, nung nano ing karampatan. At iting pakibat ay biyatamo, kaniting pamigunam, gawan tayong karampatan, pauli ning katapatan. At ngayon ni adwan ning grasya ning Diyos, ban gawan tamo, ining adwana niting pamigunam, biyang alanang gakamtan, niyay mayap daraptan, gawan ning karampatan, uli ning katapatan.